passe 498 et 499, Surah 97, 98, 99, 100. Suratul Qadri makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min anzalna min yipininde al-Qur'ana fi laylatil qadri ender jemma layla. Wa ma adraka andama laylatul qadri kon jemma layla. Laylatul qadri ay jemma layla he khairun onno buri mojjude min alfi shaharin buri lebbi wulure di mara jemma layla. Surah tongol no mal sababun nuzul. Tanazzalul malaikatu malaika ben no jippo war ruhu e senna Jibril fiha ender on jemma bi idni rabbi medunga e jomma be min kulli amrin be nyaawa e kala fiya keden. Salamun jam'i kisi woni akhihi ay on jemma hatta matla il fajr fajri on fera. Suratul Bayyinatu madaniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina la tanuki ben kafaru yaddu min ahli alkitabi murde deft imbe deft wal mushrikina shirku be munfakkina bi hubbito iwa shirku hatta taati ha aribe al bayyinatu bangandu yo rasulun un konela do min Allah e murde ka Allah yatuluhi mo janga sufan derele mutahharata binadi fi ano nder mayri kutubun defte ga yimatun yibude ama tafarraqa alladhina sirtana be utul kitaba ka be defte illa min ba'di ma ja'atuhum sona ba warde al bayyinatu bangandu jidi. Wama umiru tayle be yamiraka illa liya'budullaha sunawiri alla mukhlisina lahu bilana madina dinaka hunafa ko kanewika to yugi musallata be nyiba e julde mabbe den wa yutu zakata be tazakkaji wadhalika do dinul qayyim dina nyibo ka innal ladina andana ben kafaru yatu min ahli alkitabi mudde be defte be wal mushrikina shirko be fi naari jahannam be wona e nder yite jahannama khalidina ko be luttintebe fiha nder ton ulaika be do hum sharrul bariya ko ben burbe bonde ben en okkurene. Innal ladina andena ben amanu gomdi be amilus salati be golli golleli moji ulaika ben don hum khairul bariya ko ben woni burbe mojjude e tagore nde waylite. Jazaahum joddi mabbe ni inda rabbim nokku ka joom mabbe jannatu aljinin ko aljanna nyibal tajiri no ila min tata sengol aljanna alan haru candi khalidina ko be luttintebe fiha nder ton abadan poma radiyallahu anhum Allah weltudi mabbe radu anhu kambe kadi be weltudi Allah dalika dum do liman khashiya konan don huldo rabbahu joom makko. Suratul Zulzilati makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Idha zulzilatil ardu silaydin dillinama zilzala dillango mayri wa kharajatil ardu laydin yaltini askala dolle koni kon e mayri wa qala insanu neddon inna malaha kunnu hebindi leydi yawma idin denyande to haddisu nde yewte akhbara khundoji kala koni to haddisu nde yewte akhbara khabaruji mayri on bi anna rabbaka sabjoma wa hawan ko waini laha ayonande bi anna rabbaka sabjomima aw halaha woni ko waini di kayri leydi ndi yondi yewtu yawma idin denyande asdurun nas yugol yimbe ben ka dargal ashtata nataway ko be sertobe li yuraw fi yobe holle amalam joddi golle mabbe de faman ya'mal kala gollodo mithqala dharratin yir abbere jarra khairan ko moƴƴi yarahu o yey o hetta faman ya'mal kala gollodo mithqala dharratin yir abbere jarra sharran ko boni yarahu o yey o hetta. Suratul Adiyat makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ko wondoje ni do kadi on jentoto ko do woni sakketorde wondoje ko na wondede kon e suratuji din. Wal adiyati alla dali oniri do pucci habaydi habgol jihadi dabo hanara dedi majjonno gulgulta. Fal muriyati oniri do pucci feggotodi yite kaaje hubakadan e feggagol. Fal mughirati oniri be do pucci ko don dogaydi haboygol sare hefera ben ataka nde subhan kasubaka. Fa asarna bi di minira dogudo majjon naga ndogu fa asatna itumba bi ndogu kadi jama ko neli hefera ben. Innal insana andeno neddo le rabbi wonande jomi makko lakanudun ko do woni e ko dulludo wa inna wono kanko neddo no ala dalika do ko dulli kon la shahidun ko seedi tidogoy wa inna kanko neddo li hubbil khair wonande yidugol ko moƴƴi la shadidun ko tidulo e mo afara ya alam yo anda idha bu'thira sihim min tinama ma fil quburi be mon be kaga buruji wa husila fi nyinte ma fi sudur kon kander berde be anda dum inna rabbahum andu joma bi yawma danyande la khabirun ko doni ko en